Ćao, evo nas u novom klipu. Kao što sam obećao, snimamo samo zanimljiva i brza kola. Nije u pitanju Škoda, slučajno sam stao pored Škode i ne možete ni pretpostaviti o kom automobilu se radi. U pitanju je odgovor na BMW-a M3 E46 iz kompanije Mercedes i to je C32 AMG. C32 AMG je pravi primjer jednog slipera, to jest automobila koji na ulici izgleda kao obični automobil, a u stvari je jako brz. Za ovog ne bi niko rekao da nije C220 dizel. S polja ga odaju samo kočnice. Napred ima četvoroklipna, nazad dvoklipna klješta i to je jedino gdje može se primeti, to je jedina razlika između obične C klase i ove s polja. A glavni adut mu je taj motor. Motor mu je 3.2 koji ima na sebi supercharger ili kako Mercedes zove kompresor. To je kao turbina koja se pogoni kaišem i time izbacuje 354 konja. Ima Tiptronic menjač koji malo sporije funkcioniše u odnosu na BMW-ove automatske menjače iz tog doba. Da kažem BMW-ove jer ovaj auto poredim sa BMW-om E46 M3 jer to je ta klasa, sportski automobil, jedno i drugo. Kada sam vozio auto, nisam imao osjećaj da sam u malom sportskom automobilu jer je Mercedes zadržao mekano gibljenje, mekano sedište, volan koji lagano funkcioniše za razliku od BMW M3 gdje je sve jako napeto i precizno. A sada da vam pokažem i motor. Mercedes je uvijek spreman za velike radove pod haubom, pa se hauba otvara dosta. Kompresor se pogoni kaišem, to je peka kaišem sa prednje strane motora i što više dodajemo gas, to se više vrti i pumpa vazduh u usisne grane. Samim tim nabija više vazduha u motor i tako i povećava snagu veštački. Sad kako povećavaju snagu na ovom motoru? Stave manju remenicu na taj kompresor, samim tim se kompresor brže vrti i ono što je obavezno kad se takva preporuka radi, mora se ofarba u crveno. Postoji ovakav restyling model C55 AMG koji ima V8 atmosferski motor i nešto više konja od ovog.
ali i dalje nisu uspjeli da stignu M3. Jedino što ne možemo da osporimo na Mercedesu, iako ih ja ne volim previše, jeste kvalitet izrade i ovaj auto koji je star 20 godina je kao nov s polja i iznutra. Sada se prebacimo na interijer da vidite kako je očuvan. U ovim automobilima se još uvijek ugrađivala prava koža koja vremenom nije propala ni malo, a oni kao i u BMW-u nisu preskočili priliku da svuda stave AMG, kao što je Zeiger koji je graviran do 300, sedišta, evo viš na volanu nema, a na BMW-u ima tu. Ima ove aluminijumske lajsne u ovom dizajnu koji mislim da samo AMG ima i gomilu opreme koja je išla samo u najjače modele. Pošto nam zalazi sunce, bit će manje svetlosti, a neću da ostanete uskraćeni za malo akcije, tako da se prebacujemo na vožnju. Postoji dugme za gašenje kontrole, to je TSP off, ali tu se kontrola ugasi samo delimično i služi bukvalno ako se zaglavite negde u snegu i tako ne možemo da ugasimo kontrolu totalno. Ali zahvaljujući najvećoj bazi nebitnih podataka YouTube-u smo našli kako se gasi kontrola. Pogledao sam par puta i mislim da ću uspjeti da ubodem iz prve. Zeiger mora da prikazuje kilometražu, pritiskamo dugme i držimo za reset kilometraže sa leve strane. Onda stavljamo ključ na prvi zub i čekamo da zapišti, treba će neko vreme. Kada čujete da zapišti, pritiskate donje dugme za meni i strelicu na gore. Taj dinamometar mod potvrđujete sa plusom sa desne strane. Posle toga palite auto i on gasi sve kontrole. Pored kontrole proklizavanja, ugašen je i ABS, tako da ako budete vozili pazite jer kočnica radi bukvalno mehanički. Da bi ugasili sve to, potrebno je samo da ugasite auto, sačekate malo, upalite i to je to, on je kao fabrički. A sad da se prebacimo na vožnju. Da, tačno je, Mercedes nema šper, to su provalili tek, mislim, 2010. godine, ali za razliku od M3 koji ima šper i koji može odmah da se vrti, na ovom je potrebno da ugrejete diferencijal da bi se bukvalno to sve pregrejalo, da hvataju oba točka i onda kreće show time. Pošto želimo zadržimo ovako dobro stanje auta, nećemo pretjerivati sa vožnjama i to bi bilo sve za ovaj klip. Ako vam se svideo, lupite subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Budite mi dobri!